Pertempuran jarak dekat masih terus berlangsung di benteng Rusia dan Ukraina. Tepatnya di wilayah Kharkov, Angkatan Bersenjata Rusia menangkap sekelompok militer Ukraina. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 14 Februari 2024. Dalam rekaman tersebut dapat dilihat bagaimana sagitnya aksi baku tembak antara tentara Rusia dan tentara Ukraina. Keduanya terlibat dalam misi merebutkan benteng di suatu wilayah misi tempur. Tampak prajurit Rusia secara brutal membombardir pertahanan Ukraina. Di sisi lain, prajurit Ukraina juga tidak mau kalah dan berusaha meluncurkan serangan balasan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. They frag it. Masih, stay where you are. Drone? Fuck! Suicide drone! Turn the fucking gas ammo! They're coming for us. Suicide drones. We need cover. Hey, lift put your legs straight out. Alright, Moss. Yeah. I'm gonna molest you a little bit so I can get these fucking grenades out of you. Look, can you hold that there? One. You get my belt? Your belt? Yeah.
press. Suicide drones. We need cover. Yeah, lift your legs straight out. Alright, Moss. I'm gonna molest you a little bit so I can get these fucking grenades out of you. Can you hold that there? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.